pheta ye ya mmera wa modimolle mo kgopong e bonala e le kgole le go aparwa morago ga gore kopano tše pedi tša masepala bo di phuhlame masepala wa modimolle mo kgopong o hlamilwe ka ngwaga wa 2016 morago ga go kopanya mebasepala ye mebedi e le go wa modimolle le wa mo kgopong o na le ditulo tše 28 ka palo morago ga dikgetho tša lenyaga ANC e hweditše ditulo tše 14 mola DA, EFF le Freedom Front Plus di hweditše dipalomoka ya ditulo tše 14 le hono kopano e be e swanetše go kgetha sepikara meyara ga mmogo le sefepi segolo mokgatlo wa ANC o hlaotše Sinalanga maemong a bospikara mola mokgatlo wa DA o hlaotše Dinkan Motshweni. Our voting went as follows. Councillor Sinalanga 14, Councillor Dingan Motshweni 14. It's a tie. Mokgatlo wa Democratic Alliance o bušeleditše kgato ya ona ya gore o ka se šome le mokgatlo wa ANC. What we saw today is the Freedom Front Plus 3 councillors supported our speaker nomination, and so did the 4 councillors of the EFF supported our speaker candidate. So it ended up in a 14-14, and we are definitely not going to negotiate with the ANC on anything. Mokgatlo wa ANC o re o tla emela sephetho go tšwa go komiti khuduthamaga ya bosetšhaba morago ga dipoelo tša kopano ya lekgolo. Dilo tša coalition dipoledišano tša coalition di dirala at the national level, so re tla emela NEC lekgotla le legolo la rena le legologolo gore le boledišane le engwe ya diparty tšeo go nthišiša gore re o momana o ba ra constituta council. Mosepediši wa dipoledišano o tšere sephetho sa go šitiša kopano ya lekgone go ya letšatšing la go sasa se ke morago gore bobedi bao ba phenkgišanela go maemong a bosepikara ba hwetša dipoelo tša go lekana. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Modimolle.